Mahlaleni. Yebo. Ha, into sezenza yenzakala ndoda. Anjo phela. Ngemva kolona umuntu lona wanjela wayengabe ngiphila naye sithi wagcina senjela ukuthi hayi ubaba wabantwana kwathini usemfonele kwathini. Ngabe siyazitholela isiphalaphala sami naso. Alright. Nguye unkosikazi lo sengitholile kathi. Ngisuku Ngiyese bakithi. Njani? Siyaphila, welcome. Siyabonga. Hayi, Magumede sibo. Magumede. Hayi, lapha Magumede lithola umuntu. Sure phela. Hayi, amangama lithola umuntu. Hayi. Awukunhle ngamletha lami kuwe. Hayi, Sazothi umngane wami nguyo. indoda engakhulumiyo. Lezobulani happy pepe hayi right. Kunjalo Mahlaleni. Hayi. Kule nto eyi-1 lesikhalazo siyi-1 Mahlaleni. Impuphu isiphelile indoda laphana thole vele soku-empty ibhakede vela kwela mpuphu ngitsho so ngizacela ukuthi ungisize. Alright. Ngisathi ukulahla amanzi lapha. Hayi, uyabuya kathesi okwempuphu ungakhohlwa. hayi, Ungakhohlwa ngempuphu. Alright sharp Mahlaleni. Mabani? Magumede. Magumede, alright. Kuhle manje. Khathi liphila njani? La ebru wami. Hayi vele udla. Yo kade itshela into eziningi. Hayi kade nganjela. Ithole ngane ngena mpuphu. Ubru wami vele kanya yena nje. Esimweni sokuphila lesi kuthanda kuba nzima. Kade lingene njani la? Liyaganxela liganxele njani? Uyabo sithi uyazama impilo. Impilo Ungazi phela ayikho phela ukuthi umendo kawuthunyelwa kuwe. igundwani lina labantwana yini mama? Ngilapha. Kodwa kwayenzakalani ngalwela lilayi? Hayi, wachona. Walokuza. Alright. Shuthi yabe lifanana ngoba la umandevana. Kambe. Mahlaleni. Yebo. Sokurayit. Ndoda besengizwile ndoda. Andi. Uzwatshela uziphekela insuku zonke. Hayi lapha Magumede uthola umuntu. Sure. Ngoba ungathola thola kula mpuphu. Indoda lezisebenza nzima. Hey. Ngiphila kuye la mina nje sometimes. Umuntu esiza naye. Yeah. Unkosikazi ophumile nje awukade sahlangane la yena. Hayi uzambono wami kubomvu kulawe. But hayi uzabona la. Hayi indoda esiphila sonke kudala siphila sonke. Hayi la uzathi ujwayelana nonkosikazi wakhe la manje uyabejwayelana lo baba wakho. Nawe lo nkosikazi wakhe. Sibeni ngabangani. Uyayibona into yakho. Ubambana khona kuya. Sure. Mina wami ke isivumelwano sasenzayo ulabantu bakhe. Ngase ngimtshela ukuthi hayi indlova izinto ambokwayo khana kwakudala abantwana abajiya gogo. Yemezonda khona ukani ukuthi uzathiwa Yesu uzonda umntanami. Hayi khona kunjalo si. Manje yabona into ade sike sakhuluma. Ngike lakhuluma abantwana. Sike sakhuluma ngayo. Abantwana basale khona ngayo. Abantwana basale ngayo. Kodwa nothi nzima bavakatsha bezolibona. Hayi bavaka. Kodwa ukuthi igcine sensindiswa. Ngoba uzathi ungathi amkhuze kuyosothiwa uyamzonda uthi akuchaya umntwana ngoswazi sokuthi uchaya ngoba maybe uchaya ku-overdose. Uyayibona usuzonda Magumede. Hayi khona kunjalo si. Hayi isitshebo lelazo mbenika amatemba. Lesitshebo konke nje uvele kushubile Mahlalena ibhadi lakhona uzubone kambe ngizomintroduce unkosikazi athole vele kungela lutho. Hayi ukuthi uthando alula ndaba ukuthi ule mali. Uthando into engayibona ngesecret uthando. Uyakuthuma ukuthi uyahlupheka inhliziyo yakho lokhu ifisi. Sokusiya ke ngabo mama uyakumthola ukuthi unjani. Omunye adlafika ethi nxa ungela lutho hayi. Engakwazi ukuthi wonke umuntu wazalwa enje engela lutho. Njengalowo okwenzakaleka ngingakatholi Magumede. Akula umuntu wazale lento zakhe. Hayi. Umuntu ohamba lento zakhe luhlanya kuphela emhlabeni. Kuphela. Uhlanya lolu ingqondo zokuthi umuntu kumele abe lento zakhe. Wena kumele ube lento zakhe uphatha ukahlangana. Lezi impilo esiziphilayo lezi temporary. Itemporary njalo impilo esiphila enye impilo yaphozwa ngabanye abantu abayizihlobo. Uphila impilo engasompilo yakho. Bayiphoza nje. Yaba nzima uthola ususuye ebunzimeni. Hayi ayikhona kunjalo. Yikho baze babonke abadala ngcono bathi life begins at 40. Babonke uqala ulwisane lezi lama problems. Uye kuthi 40 susithi life. Hayi kodwa Magumede selokho ngihlangane la hayi umuntu hayi mbonile ukuthi hayi ihlobo zakhe uzazi. Hayi ihlobo sengizazi. Wathi sike sayafika. Umntwana abantu wakhe sebekhulile ngane. Hayi sebekhulile. Abantwana sebekhulile. Sebekhulile. So kumele ukuthi ba understand ngoba abantwana kubuya kubili attitude. Ukuthi ngafika uMagumede zama ukuthi ubaba wenza ukuhwaqela. Hayi kodwa ngabantwana abazwisisayo. Ngamankazana. Ngamankazana. Awubone kamankazana athathela kumama. Amankazana athathela isinqumo okurongo kungabafana isikhwele sokufana isinqumo sika mama akasithathe easy. Hayi lesikhwele sangikhona. Sengakuthola kwaphana nomisa amadolo emaso anti lama sofa ngala ihlala khona.
uyafika uMandeva iprogram semisa amadolo so kuthiwa ukubaba lokhu kufuna Dlale emasofeni akuphume yayibona into sekhodla ukuthi usephula umoya kabani kanini kahle manje Ndeva nakukhangeleliye oh hayi hayi mama kathi ukudinga lile BP kodwa xwalelana lokuchisa mama anti yazi ukuthi omama vele phela abantu iBP kuwo mama ayiswelakala ebecabanga izinto ezingeke zenzakale uyayibona into ngoyiko kusuka ethi hey ngifuna imota kodwa hayi ngifuna indlu lokho ngiduduza nje into zonke khona kulezi insuku simningi simningi lezi zinto yabe lokho athi ezifuna liyadle yebo iKenya ayisiyadla iKenya akhululeka siyahle siqale ngayo alright uzasenzela nje konke sihle sifike siphinde lihle lilungisa